Impact Head Link ta adumbu ahan buka taramna okcheri Impact Head Link Impact TV na lebak asigi miyam puno pu tingjang kaijang daba haksel phaba samajama oinna bugidama mating pangna bugidama puthokchaba adumba program amani ngasi ekhoigi program asida khanane nagaduribsi mayamna asthma haina khangnaba lok khubagi laina adugi matangani khanagaduribsi but more interestingly karena interest wheribadi laina si akhoigi chumna allopathic ki hana mawongda yengba layeng du natabada homeopathy haiba layeng sina karam haina masigi layong sibu layeng gadage habdugi matangani khanagaduribsi adu ngasi akhoigi studio da lengsin dina masibu khanabina ba lengsin dina leiribasi. Let me welcome Dr. N. Bir Kumar. Thank you very much for joining us. Thank you. Dr. N. Bir Kumar si akoi retired deputy director ni fourth grade scientist ni akoi Central Council of Research in Homeopathy, Ministry of Ayush, Government of India gi admaina lebiramani hojik akoi practicing doctor ni loina akoi na khana gaduri basi asthma gi matang dani asi ado masi hypet khana dringai da asthma si gi akoi gi global impact hagadra masi mayam dong thamjage asthma ji akoi lok kangkhu hagadra akoi gi hara haiba adungba lok khukhu duni yamna waba akoi yengbada yamna hekta kanagumba asthma gi akoi gi attack torpa taragadi eta yeng mi waba adungba lena aduni globally masi gi data si akoi khomjin badi ya waba di oiba adubu 2012 ta akoi global burden of disease study na GBD na masina taugiba akoi gi survey am gi matungina 334 million people 334 million absi manipur gi akoi gi total population je 2.8 million ni adugidi manipur gi entire population gi cham gi mathakta malem gi thakta 2012 ta nai habani ngasi 2016 ni madudagi kaya hen hoji narmani loinana 2014 da akoi gi masigi laina asi yamna sathiba global level gi podam oirakpadagi even akoi na form to kise global asthma network na form to dana masigi laina asi masigi disease si mayam punna thengnana ba adumaina haurliba dum laina amani adu manipur da su masigi laina si chang yamna wangba adugumba laina ama oiri masi matangda akoi doctor dagi marik chumba akoi manipur gi issues amasung homeo na kamai to na masi lying ga dage homeo amasung allopathy ga kari khen ga badu khangna ba tanda logjage doctor akoi gi show sida lakpi du yam ngajari ha mungta da loina na khwai ambada aina doctor thamjaningi se doctor akoi gi asthma ji adu makoi hojiki hara thungba na mayamna yam phajana jungang na laina di natte adu makoi dum am toina thenraba ngaktani angang da thungi ahan da su thungi adu masi manipur gi scenario je manipur je karamba phibam da lege to hapetang hanna thamjira asthma khoi mayam na hara kangku hainabasi manipur gi scenario ji yamna kudong thiningai oiba na ba mukhalamani habidi manipur gi leriba weather gi situation khoi ngale munsa saba ngale ga mu ingba weather gi akano matam leitaba ade ya matam da foggy gi roina na khoi humid oiba plus tok khraga hoji lebe lambi thongi film se masi yamna kudong thingai oiba ne pura lambi phajana semdaba uphun phanyam hoba nongju thagi matam da khom thokpa adi kalen tha matam uphun hoba hayo posting se ja asthma ta singna na ba kamu dadi sigi changes oiba weather sing sina asthma na ba kamu adu ki mati kudong thingai oi amu du ki mati mokoi anari ba kamu da henjalali na da ba kamu da na pagi kudong thingai ba mam lei manipur lei film sidadi hojik leiba lambi thongi film leiba lambi songi film lei maroina nala gi kari leiba fatta ba hojik amona kai lei sista asthma hena na pagi abagi kudong thingai ba dum lei adu base khoi gi doctor hoina sum patient sing ju chum treat to kanda manipur gi da hapet chawang ba chang ama haigadra ko apit leibra di patient tara lakpi manung da patient manga di natraga ani di asthma thungba adum bani haba manipur gi ba data gum di apit masi akak na data le tego so khoi gi experience da khoi na khangbu khar lei patient sam yung da patient ama ni di asthmatic tendency dum lei patient ji angang ahan yes
angang da sunai ahan da sunai nupi da sunai nupi angang adagi khakta na bana bani adubu masi khatang ahan we salaga na khradi heli masagi sajen walakpa adagi surbe kuina long thalakpa adagi masagi hygienic oiba condition maintain tawong amakta ba adagi thabak asu na pakhu du sugi ba kari tawni kari tor haiba health conscious oi da kamu sing di asma na bi chang je khare heli do masi ahogi homeo na kamai treat tawi haina akoi khanar ding da lakting da laina itself se apethang akoi masak khangba am di changbra khalle laina si kari na hamno kamai na habno symptom dum kamai to gono asma bi si ta sing budi sam na khoi gi ear tube hai tare ko soro bi lambi se message da khoi inflammation thorok pom thorok pa madun ni pom thorok bi mem si yam leire mudum si akoi allergy hai tare ko pangna da pot se allergy is da leire allergy sina koi soro jam di yar matung da asagi airway si sta inflammation thore pom thore di sai free da salam mo in situ salaktre madu degi di thawak soro ware madu degi adum thawak tightness la adu mai to asma gi mong si koi gi sai airway di inflammation thrope degi ya boy gali madu su allergy wi condition kharala so basically akoi gi pipe si phula aga sorhon gam da na adu di asma gi hol kaino hai tare ko ek thung badagi na khwai dagi sathi wagi stage e kamai lai magi kaino se last di asma ji one of the killer ne jai ri ami akoi gi sibagi chang je si jam wa adu masi kamai to bujano asma ji niyom sumna control to hodra ba hobu matam da fazan niyom se hodu tar gadi cbi mamdi cbi mamdi smai to wi factor ani hum lei so si phujala ka doini it may be koi gi allergy oi bane yai adu poisoning oi posu yai allergy oi rutar gadi man zara phujale allergy oi potu thingau da gadi mai allergy do hato da tar gadi ngasai so de sum phungala ga doini so phungala pai so rom lepak tar gadi adu mi je dum sire lebak thibna mu kamai to ge de asma de mi si hai si masi gi posi ayama tamda ngasai gi khoi hygienic ki oi condition hygiene phaba phatwa phum adagi ngasai gi motpa phum pupok tok khraga asma si ama tamda nungdang gi matamda ne ama togale ahing da pung baro matung da masi khwaidi khudong thi matamni baro matung hai simi ne phasana nungai ne tumna raba adagi nadami ne phasana potha gi ba ana mi ne warakpa adagi nadami du ju ana bi da hogat ningak da ba adagi doctor di lapthong le pa doctor salaga su ahing oirakpa doctor sing potha lai matung oirakpa adu matam emergency yamna thokali aduga ana ba sadun su ai smai to re phundo re phule ai so ware haibidi gi basa aki ba mu yoksalakpa ki yoksalta di sagi nari bana bi kira gadi amse no khudung thingai oi ane asma ji smai to na sai sigan bai bi se smai to na isam sa ana ba sina mi du de tek to mo ta na magi psychological pressure du na ngasa aki bi du na panic it hol laga da amse na ana enhance toraga hegal halaga masi khudung thoi bi sa ju hegal le hojiki external factor ahogi doctor sahibi ge koi allergy dust si nataba internal depression sium badadi yamle na asma ji kick start to di emotional factor le akoi mi da har yamna kapkan ba ade kita to si harau gan ba ade emotionally control to bongam da mi ade kitang war ga so wa khan da dum khan lei ba mi ade mi ana bu ga so I si da sum khalak pa ade mi ana ba mu ga so I mo da nar ba ne khan ba mi ade suppose radio da tv da wang ana matam da kai no gi topi ba na da so masi ana se mo da nar ga hai khan ba mi mayam le jari ba hai mi mayam sing se sugum da su ana se dum mathan da sing chandra ga sungana do posi dum na allergen chunga wa na psychological factor na emotion factor na posi wela su dum yaw dum na te adu masi ahogi kanu haigadra ahogi sor honbu gi pipe mang sita kaino ina germ oina natraga kaino ina leiba jala kari no inflammation thoi je karamba kanu na pathological masi gi explanation je kari hoidil jam nati sing budi allergy hai je so suppose khud da tela khmi chure ko ani da thagale hai da se wind pipe si da koi posi koi haine da pora manam nam jelo re pollen koi gi springy matam da hai le salang matam da mahile mo kongchong manam nam thirakpa adi tin gang phatta khote manam namokpa adaga house das lakpa adi leika imung manungi phiron kan thok khotok mor ka thok matam da ngasegi amur posi laktar gadi masina koi wind pipe sangrani ngasa sai posi wind pipe je clearly lei posi adi sai lei
पोलन नतगा नाइबा हाउस दस नतगा कई मुखनी एलर्जी थोन या पोतुना पोसी पोंखल है बस इतना भी चुबी जानी पोंखल दे बनुगा विन पाइप मंग दतिला भी चुबगी पोंखतुन पोंखल लगा सोर होन मंग बाय लबी दु थे कदुइ नेबा लबी थे ता दिबा सही बोकेन मासले बति सिंग दा सोर जी फजन होन मंग मरोयबा आई पीबा लाउ होन हौरानी सिनी ता सिंग मेंग अतो फम नते मेंग न थोन मुसुली हाय गसै कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लेबा द टीबी गुम तो बकांबु मोइनसु कंसिक्वेंटली इजमा लालपदी याय अदु नतबा अखोगी सिगुंबा वेक्टर यावदबा जिना तौबसिना अखोगी एलर्जी थुमपदगी तौबने माने मोरिन एजमा सि एलर्जी ना यामबनी एलर्जी तो डिफरेंट एलर्जी वे मी कनो अखोगी मना मसिंग दि ओरपु याय साबा थपदगी ओरपु याय अदगी अखोगी सांगा दि ओरपु याय इवन हौदो अखोई याम पामलोने हौदो अदगी होजि युमदा येन नु लोइनरिबा अदगी वो कोन सिंगबो लेरिबा मयाम अदगी मिल पिथन लेबियो युम लेकाय दको मगे मिल थोबो अखोई वाइगी फतबा अदे वाइदु मई थादो वाइगी कनो एकदम तवे इवन अखोई समजन होजि अखोई सिलेबा कांगिदा एने लेबा अखोई गुड नाइट कोल सिंगसे मसी सिंगदि से तुम इस्माजी थोई ओके अदे थोपु जानी अदुदी बॉडी की नंगी अखोई स्ट्रक्चर मंगदे यावबा कनोदुना अखोई एलर्जी वे गदी अखोई मा एनी एलर्जी नमना की कोप की स्टार्ट तो या अदु मसी अखोई कनो ओइब्रा अखोई लौना बा हेद्रा ममा पारी लौना बो ओइब्रा अंतर कमाई तो नमसी की कनो से मागी कनो हदा रूट कोज हाइगा यामना फजबो क्वेश्चन निको अदु तसेमो एजमासी आइने एजमानागा इमो एगे फमिनरका इमो नागदबदि नते आई इसानारगा आई इसा सोइन नाने हेबो फमिलिटी तबुदबु इनहेरिटेड ओइबो पोखरदि ले आइगी जिन यावबा आइगी इसागी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लेबा अदु इतादे आइगी इसासिंगदा आई हेपो इसासिंगदा नागले आई नारगा यूनिपीदि नादे अदुबो इबानी ने पोप अंगांग नाबदि यावे मसिना अखोइना इनहेरिटेड ओइबा अखोइ मसि एक्सट्रिंसिक इजमान हाय अखोइ इंट्रिंसिक इजमा इंट्रिंसिक हाय को मसि इंट्रिंसिक इजमा मकल एक्सट्रिंसिक एबम इंट्रिंसिक एबम थोइ इंट्रिंसिक सिना अखोइ से इम्यून सिस्टम सि सोंधर जदना अखोइगी लेबा पोसिटिव रिएक्शन थोकना अखोइगी कई मखनी एलर्जी हम थोकन कांगबु लेतना सी तवे अजो जाई होजि निपाम साइनस तोरे लोक हम थोंगे नतगना कई मखनी एनी सोर वेदर दा यम को फ्लू यम तुइ तगले मखन मखनी तो तोबा हे वेदर सेंस तोक तारदि एता ना बम लाप कांगबु लेतना सी सुम मी मसा मसुजे टू सम एक्सटेंड अदुम मपा द इनहेरिट तवे हाइजरिबा अदुमाइ तोक तारगदि मसागी अखोइना हाइबा एजमा की कंडीशन एलर्जी थोन में है मसी एलर्जी जी याव मीदुगी मसादुदी यामत मसी एलर्जी थोकना एजमाटिक टेंडेंसी एजमा की थोप याबगी अकीबसे दुम लई है मसी अखोगी हौजी ददी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैगद्रा अखोगी एलोपैथिक ट्रीटमेंट दा जो अखोइना खंगबोदि मसी अखोगी मैनेज दि तोबु याबा डिजीज होइबा अदुगा क्योर दी तोबु यादबा डिजीज होइना होइ हौजी आ मतमदा सोर फुलकांदा अखोगी इनहेलर गुंबा सिनबा मदु बेसिकली एलोपैथिक ट्रीटमेंट की सिस्टम जिना करीनो अदुगा होमियोपैथी की कमाई खेनर कदोइना मसी सुमाइन तोबनी सही अहामद ट्रीटमेंट तो हैबसे नारिबिदु हाना फान बताबनी हारबद मसी मई तेंग मांगजोन थमजगे अजे एलोपैथिक का होमियोपैथी खेनबसी यम चावनो लेरे को मागी बेसिक फाउंडेशन खेनरे ट्रीटमेंट की अप्रोच खेनरे तबुदबु अखोइना नाइबों सिस्ता फबदी फानदबे याति अनाबसे याम इमरजेंसी होइतारगदि अखोइना होमियोगी निंत्र एलोपैथी नि गाइमो तुदा क्रम हों चलगा नाबि खतुन फदेगे हेबदि तौदे दे मदु इनहेलर ओबि आइ आईवी ड्रिप ओबि आइ आईवी दे कापि आइ मासल कापि आइ इनहेल तुन कंट्रोल तोरनि अदुबु होमियोगे एलोपैथी खेनरिसि सिनि एलोपैथी की सिना सोरजी याम कन्न वारग मतम सिदा खोर वारगदि थालो हिदा कापसलगा जस्ट होलहन फरे अखोइ दन तोइसे अदु नते अखोइ होमियोपैथी ट्रीटमेंट सि होमियोपैथी की सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट सि इज अ प्योरली नेचुरल लोनी बेस्ड ऑन नेचुरल लोनी अखोइ द सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मानबना मानबु फली हाइबा कंडीशन में कोइ द लई मसीगी थ्योरीज दिता पूरा बेस्ड होगा अखोइना लाइंग कदुइनी ओके अदु एक्जेक्टली कमाई लाइंग अदु तादिंग द ब्रेक अम तंग लौजो होगे मैम सोइदना लेबियू ब्रेक की मतुंगदा अखोइ होमियोपैथिक अखोइगी हिदाक सिनरगा कमाई तौदना अजमाजी अखोइ लाइंग हैबदु डॉक्टर सोइन खमिनसी स्टे विथ अस विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक Registration Hauzare MCS 2016 की वाइवा बोसी की दमक मॉक इंटरव्यू याउबा स्पेशल इंटरव्यू कोचिंग की registration Hauzare अक्टोबर 9 दगी 13 फाउबा अयुक की पुंग 3 दगी अमा फाउबा एक्सपर्ट सिंगना इंटरव्यू टिप्स पीगनी लोइना मेंस माइ पाकलबा कैंडिडेट सिंगा इंटरेक्शन सु पांगथोकनी अक्टोबर 12 दगी 13 फाउबा अयुक की पुंग 9 दगी अमा फाउबा मॉक इंटरव्यू पांगथोकनी ngasi mal register tawbihoro registration की दमक proactive academy of competitive examinations Kwakaitel Imphal da contact tawbiu
Radiant Tutorial Yumnam Lekai Imphal, run by well-experienced CBSE school teachers. Admission open for Class 9 and 10 CBSE Summative Assessment 2. Class starts on 6th October 2016. Class timing 4:40 p.m. to 7:40 p.m. Subjects offered: English, Mathematics, Science and Social Science. Features: regular unit tests, study materials, MCQ and study tour. Van service is also available. Ningo Jakobana lakpada imoy nungari na lamda masigi miyam da mahaulay bangari fanghanjari. Imoy nungari na puthokcha bangari kudima hygienic oy ngari asi yamna lunan bifimam da semjabani. Gram chama amasung chani yangkhay ngari ke packet sing dukan khuding magda fangbiragani. Retailer oining basing na su contact tobiba yagani khoi address ti imoy nungari Sagolban Tera Sapam Lerak Imphal. This program is brought to you by Lord's Homeopathic Laboratory Private Limited. Welcome back. Ma'am yengbi si Impact Health Link ni khanajari sina asthma lying gi matang dani akhoi gi homeopathic haiba alternative haigadra traditional akhoi gi allopathy ma'am sina ba chari ba gulli vitamin kapi ba siumba nataba second largest system other than allopathic haiba akhoi gi homeopathy na lying makalun jidani kari advantage lei tamo homeopathic si akoi je hai gi duni second largest system ni hai first ta adri ahan bada no sumi praja ma'am na ek chali ji allopathy ro right chatle right right very right hello homeopathic do bisina dori sumai to bani koi gi sai hai do koi gi second largest complementary medicine hai bani koi ne allopathy kamu ju huluba from the te kai matam da system amana ana bu pra fully yeng bai si am system am to the way de mamdi leriba na me am si system no cover to gum de system amagi khudong cha do me am le ada akhoi ga sai hangbiri bedo homeopathy gi layang na asthma da kar gi khudong cha ba le be gi ha bise sumai to bani masi akhoi gi homeopathy gi sai hajari ba natural law se masi fazana nainaraga posi thigal da nari posi karino na khangaga nari mi ji kamai to ha bisi mun thigalaga kai ma khoi na layang mangam tar ga di tasena ma khoi na once कोई मुन्ना चुमना कोई साहिब लो मैम एप्लाई तौर मागी हिदाकी लेरिबा मोंग थागदब मोंग हिदाकी डोज रिपीटेशन पेशेंट दुगे हिदातु लेनै मोंग पेशेंट दुगे इमोशन लेबा पोसिंग पुनमक्से कोई लोइनम येंग होमदि दाक्सि थारकतागदि होमदि सिंगस्ति कोई मेजिकल क्योर ना ताम तो इबि सुसु नजुम फै सै इमोन सै अमावांग थांबिगी इमोशन फैक्टर हाइबसे कई मतम दा कोई ना asthma tore emotionally masi nipa masi karang hal na tra ka mari tam legi kapna le me hi to le me ma asthmatic wantare doctor ma kore yemu tum asthma tore khale khuduk ti hidam kapsal le fare ko adu ma dum fane ba adi ta tawudi ngasai ma adum factor among expose to mutum am khor kane ba sidani khoi ne home di advantage lai se kai duro ga hore ma gi mentality kai no ma is very kamai ta hogi no loss of family member yam near loss of family member le adi yam emotionally brain strike to reba sige khoi to am hidam le magi yam near relative am sigi bagi yam ngai taba adu gu bagi strike we pose hidam ma khoi hidam le ne ko si dak si tharani new to the asthma direct we nati to mahutta mongon de asthma start to to thon de bu ne adu ita di ma amo ora ro atop factor na hopi ai adu ga sai emotional factor dun ma asthma de hora ro sini advantage ho ji to bu we home di lai jam duri si possible na khamo ma da ka wai yam mun na patient du khang wai bani am system ji khang ma tung da system ji apply to patient ji khang wai bani ai ju emotional ta to ji asthma ta na re na hida am ne asthma ta thara pulo hita phagad na te ai na kari na start to hon bano kari na hon bano pot ai ne asthma na re kai du nai no asthma ji ga le ne me ji kai no kai du asthma ho re ai ne asthma na to kai to wi si my difference asthma na bi chawrang na me am na ka u de ji so mo rak pa adi thong thona ha to ni ba sensel pa adu de na te ai khoi ni ngai di adu tawre mai humang ka ba wa ba man ngangak pa man salak pa magi mamit ki mo magi expression physical body language punok se khoi loi yeng ba si ba tu khoi hidam khan ge ne ba adu khali bi jaksi mun khalaga di hagada hojiki asthma start to gi bazu bagi khoi kan hagada emotionally tawre mangonda asthma horopu ya bazi emotionally ju amawere adagi atopa allergen na ju oibi adu ne ba odagadi mangonda pidori ba hidaksi yes ani thoktori bra ani yes sumi ani thokoi se ai sai do adu ne khoi na home with le tu se
सही तसेंग एलर्जेन जिन तसेंग मा थोब थोब मी की ने मरुइना खोइना वर्क टू दिस मेंटल प्लेन द वर्क तवे मी की ब्रेन द वखन सोदर तारगदी अनाब जिता होरकने बा मागी मेंटल मेकअप से खोइन मुन्न खंगादा अखोइना लो वाइटल फोर्स न मले हिदाकी अखोइ हिदाक साबसिंग सी हिदाक सी वाइटल फोर्स न मले अखोइ मी ह्यूमन सोल जिबु कंट्रोल तो वाइटल फोर्स न मले सिने खोइन वर्क तो इसे अदु इतादि मसाई वाइटलिटी दु मुनेगा मागी सही वाइटलिटी दु मागी लेबो इमोशन फैक्टर दि वाइटलिटी कंट्रोल तो बने अदि येंग थाकता दि एलर्जी थोरोइबा ngasai ma allergy to golamba pollen dan chalap na taga ma dam da to allergy ju abi khoi ne masi munna thata di allergy thoroi mo allergy thom tan ba amun hau ju hore na bi free oi ne ba si ne ho di treatment na asma da khoi na si posi munna thiba ngam di asma da yang masi khoi na kudong sa ba ne hai se repeatedly oi gande adu hogande adu ma any weather cure to bang me hoi cure to ta sing na mukti ana ba cure to bang ba si WHO gi recommendation yam le ko ite cure to have ju yati adu well under control fazna control tawre masi thon da le re haibdo adu tam to khoina akoi gi treatment sina more advantageously and well under control the treatment tawi haibagi mo mo kangne koina hajari si always controversy hagadra always khari dum lei hom la the kan to busi lei allopathy ga ge hui gi hui hodong gi ta dum lei bagi porma hui hodong ha na waru dia ne karone akoi metaphor gi wari ni ko ada akoi gi homeopathy na masigi kano taure hai base masigi se da manipur gi da wero ta mo da habit akoi example hai gadra leraga di mayam su example have sini tamogi na pai ba case ta hana allopathy sign tormi kolmi adu sina sign to di phagre habagi any case history angak pa yam le habidi khoina sum laik jar pu da ko ta seng na laik jar matam da ai nak ta lakpana atopa complaint wi lakpa laik ba lakpa aduga patient ji ai gi mang da phamatung da magi nature ji sum stay to matam da mathang yeng matam da bai nature sum stay to matam da khoina magi yam sana ba particular pot ma khoina fange magi masagi restless oiba ai ngai ngam da ba mi na habi taning da ba adagi akhoi gi hek ma nai na ji si do waining ba adagi mafang da pham da ko chen chen ko pa tawna sum taw na ji lakpa man lakpa कोज तो बम कोज लाखनि को सखाउगी आइदा मुन सम sei to yeng matam da aikoina posi dak sa matung phar matung da man har pe lei ge ba ai thawa kheram bani adu jai fare ai sum thaning ngam bani ju to e hai ma sing ba adu gum ba lei adu na sai pot di sai hajari to aseng mo potu me koi khang de ya de yamna manung hakchan na system ji khang no hona matam da system ju khang bai je koi patient du khang bu da bani aina mi du lai modung tore ne mi lai bani ka no na tra ba we don't treat the disease disease na mi lai muti mi lai muti mathan da phazar ko ni kai matam khoi gastric ki anabi yengi matam da gastric ki anabi yengi matam da diko derma ne amna tem sa to anaba angong bo bam lai dira madu phagar ko pithan yawi when de khoi ni yengi se we don't treat patients in the name of disease we treat the patient individually aduni homeopathy gi keno se si phangbung amna bo hona badani homeopathy system arai bana te mayamna khanabna bang bang khanei ko adunati homeopathy ji ta se na mo manipur da habe se se ai khangde ai de ingode hal lebe seniors khangde some juniors khangde ko ai koina ho koina lebe system leba knowledge it needs to be upgraded the cow area ba adu target ai khoi su homeopathy system si kana ba homeopathy system si nungai ba masigi advantage yamna phangbung amni that too in a very low cost aduna khoina yamna khoigi lawai thawai da nataga khungang gi jaga sida adaga lairaba jaga sida chappa matam da akhoi yam laina anaba sing si thoina wahandana laing bung sing da laing bung ado asthma si akhoi high different factor na to hemne ado mangon da thariba hidak si tongan ba khara leibra natraga single hidak na loina mo asma si kan to kamai ti to si gi yam academy question we wona habire ko is very interesting hidak amana anaba tara laing bi ai ba adubu hidak amana anaba tara laing se si da si anaba tara si amu hidak amana laing bi ai sini amandi akoina suppose akoina sai have individual ke mi amagi particular we bo posi khoina munna khangta di mazu manara magadi akoina sai nari bana du count to khaganda yak to pb ani loire mo fane ba aduga mu hidak tara na anaba mi yeng wa funda taba hidak amana mi tara yeng wa anaba pa ba adugu mani adugu ba khoi di more on individual ni ade khoi lai si khoi gi most uncommon peculiar
प्रॉब्लम ने अखोई लौरिसिंग से मी अमदे अखोई ने आई स्वाइदा नारे तो साजि सी हैव नते अखोई सुम हंगनी अदु कोज कइनो क्याम कुइरे कइदवी नंग दु तो कइदवी हैव सिंगबा अबुगी मयाम थीरे बको अदु अखोई लोक खु दाइरे ने लोक खुवे ने तो लोक सी नंग इद खुरे हिदा म पियो अदु नते कमाई तो खुई कम मतम दु खुई नंग लोक खु दु कइदी खुरकुनो लोक खु दु न कमाई तो रिलीफ तवी इसिंग अइम था फबरा असाब था फबरा दे लोक खु नंग पुशन कमाई तो थवाक सि पार खुबरा अदुदी बेसिकली डॉक्टर होइना लाइंग बसिदा यामना इंटेंस होगी पेशेंट सिगा इंटरेक्शन अमा यामना दका होय क्याम कुइन चंगे होई अमा मी मदा एजमा गी मागी हिस्ट्री जी खंगन नो होना बदा लाइंग नो होना एजमा खक्त नते पेशेंट अमदा कोई याम दो पुंग अमगी मतम लोगदगदी तसेंग मसे होमदी रियल मेडिसिन खंगने डेट टू विद एक्सपीरियंस डॉक्टर तसेंग अखोई क्वेश्चनिंग जे पोसी अनाब जे खंगदोइने कोई हिदाक से खंगदोइने हिदाक से अखोइना अनाब अमना सॉरी कईमो कंप्लेन है मतलब हिदाक 10 मरी मई पिक्चर लाकनेबा सुम हा हिदाक अमदा लाकनेबा असि फंगना बुनबदा कोई पुंग अम सॉरी पुंग अमगी मतम लौबे मिनिमम पुंग अमदी जुम सगे अदु लोइसलकोदा अखोइगी दा कईगुंबा मसादा अजमा नाई अबगी चिंगनब लेतारगदी डॉक्टर होइना तगुदब एडवाइस करी वन तगोनी अखोइगी मसागी डॉक्टर होइबो योक्तिङैदा मसाना लौबो याबा प्रिकॉशन हाइगद्रा असेंग मनी एजमा सी नारबा एटेक तौरबा डॉक्टर दी फंगद्रबा अदुदि अखोइनि तगया पोट खर ले खुदकता अखोइ थोंग थोंग हांगतो पिरनी कंफर्टेबली मा फमलनी मा नोय जगह याम लाइव मोंगदा अखोइ सिंगैबा तेजपत्ता हाइबसी अखोइ ऑलवेज फंगबो पोने युमुंदा सिंगजी सुगाइ बिरगा सिंग असाबदा बों सोलगा तेजपत्ता सिंग हापकांदा सिपिंग तोहलगा फजन थोंग थोंग लेलगांदा मथवाक्ता सिंग तेजपत्ता तेजपत्ता सिंग असाब तोरगा मथवाक्ता मनंगदा नानबिरगा कोरर बेकुम थम मतुंदा माई सिंग सिपिंग तोर मतुंदा तपना माई सगी इस माई तेग हंदर पुयाई लोक थोरानी लोक सितोरनी अदु खा इज वरनी सिगुंबा तोंगा तोंबा मीन्स ले देगी मु अना मी मन सेक्शन गदबसी अहिंग तुम मतम कई मतम याम जुदा बकोक फी अम ऑलवेज जेप फै हाइबदी गसे टेम्परेचर सी अप्स एंड डाउन लागदी इसवासी इथेक तो हाइबो फमुंग सारंब पोसी फमुंग गई टेम्परेचर सी मपान थोकी मतम इंजल लगनी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर मतम मोन लोक खुनिंग बाती कनी मु लाकनी कई मतम कोई बॉट ऑफ स्नीजिंग कई स्नीजिंग मो लाखरबा लोक खुरक तादी अदु एस्माटिक लापु याइबो अदु एस्मा नाबा कांगु सिंगददी याई इंगलोइदबनी अहिंग पान थोक मतम कोक फी मो लोज सेंगदबनी टेम्परेचर मेंटेन तौन होना बिगदबनी अदो अखोगी करोगी देखो एलोपैथी की दी मपानदा नत्रगा आउटसाइड द अटैक तौरगा देखो इमरजेंसी वेना कोई इनहेलर मम पुइदना होय होमियोपैथी की दी गुंबा दुमाइना इमरजेंसी अटैक लागा दी चुम्मी अदु अखोई दे इनहेलर लेते सिंग अखोई इनहेलर दी लेते गसा हाइबदो मिन्सुई मतुंग द अखोई येंबो ताबने इनहेलर थमदबसि यारोय एजमा नाबा मी अमना इनहेलर तगन मान साना विदा खर थमदबे यारोय एटेक तौरसु मा थमगदबनी मरमदी समाय तौले गसाई गोदे हाजे इनहेलर दुना आगी शॉर्ट टर्म नेबा मरमदी थमदबे ने हाजरीदी मगोंद पेनिक हो पनिशनम लेरेबा कयम पेनिक वे पेशेंट अखोइन एजमा नाबा बीपी नाबा काबू सिंगी पेनिकी जे कमान लेगेबो बंद लेने मणिपुर सिशन दे इदाक लेबो फंगौते इदाक लेते अदुइता मा ना होरने कनो नत्रसु मा हिदाक पंगरो है बेसिकली डॉक्टर ना हाइबी निंगी से एलोपैथी की इनहेलर प्लस along with homeopathy की long term treatment ani se chapina ba yae ne साइबा जसम कई अकाबे होगी अखोई इनि मेकन नते मोय अखोई यंग थिन बनते मोय न तोबो म खरदु अखोई न वो गान पन चबिन होमियोपैथी दा होंगदोरे इनेला लौथोनी हेंग तो कई तो किनिगा केमे ते ने इमरजेंसी मेडिसिन नि थमगदबनी जस्ट टू अवॉइड इमरजेंसी जे कम तम लाकनी खंगदे अदिंग से मु हाइबी गिबा कई gi जेसम यागे दो इन कोम हाइजेनिंग जे मणिपुर याम तुन सनबा होई मोय लांगबन थाइ तारे को सक्सा हाइजानबा दुगा तरपो नुबोन कटपी मतम लेरिबा साबगी जो खुई साबी चांगजे मसी एजमा तो वो कामु ददी याम कुदों थिनगे ओय मंदी खुई सोमेदा यो पोटसी मसन अमतंग साबदा खुई पुक्ता ओवर लोडेड ओवर हतनेबा अदु तारा मरी मंगा ससलक तारगदी मदुना सगी सखाउदा ओवरलोड तोरे खलगदी एजमा तो कोई चांस लेबा अदुमा अनि सुबदा अखोई मेनू सिंग द यावबा आचार नम लेतना
ꯑꯆꯥꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯟꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯗꯟ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯠ ꯀꯥꯕꯗꯨꯅ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕꯁꯨ ꯈꯨ ꯈꯨꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯃꯥ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯈꯔ ꯈꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯨꯒꯨꯝꯁꯨ ꯇꯧ ꯈꯨꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯃꯥ ꯅꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯍꯟꯊꯅ ꯆꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯆꯥꯛ ꯉꯟꯅ ꯆꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯇꯨꯝꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯎꯁꯣꯞ ꯃꯦꯂꯥ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯆꯥꯔꯕꯨ ꯆꯥꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯏꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯆꯥꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯆꯤꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯏꯪꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯆꯥꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯕꯗ ꯇꯨꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯎꯇꯤ ꯊꯣꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯛꯂꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯦꯖꯃꯥ ꯅꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯕꯤꯗꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯖꯃꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯤꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯟड ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯂꯧꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯑꯁ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ